Inggih didani sareng sami pamirsa Dewata TV sene banget pangan titiang. Sene mangke titiang sekesandilan sekegundang saking jagat Bangli pacangat urang paridadap parikim-kim jagat Bangli maduluran keguritan sekesanti tiang puniki sane mawaste girike santi diatmike saha kedulurin sarang sekeguntang Satya Budi Dharma saking SMA Negeri 1 SMA puniki Bakeng Bangli. Inggih pacang kawitan tiang maduluran antuk pengastung kare mangda sida raharjeng sareng sami Om Swastiastu. Pinaka pengawit saking Ibu Mangku Pandai Yudani pacang aturang pupuh sinom durus sane pulia mongan alusan tiang galah dua ini gangampura sarang sami lugereyang di tiang aturang pengak samarin antuk undang bertahan di tiang unas gang pengampura di tiang sekesanti taler sekeguntang wantah mawit saking jagat Bangli silih sinungil Kabupaten Sanewenten ring jagat Bali. Inggih aturuningan titiang majeng ring ide sang maperagayan pawikan sang maperagayan sanes sampun waget ring bacakan sastra dan agama sepisanan titiang lunas panuriksan duaning titiang pacang aturang parikim-kim paridabdab saha sani sampun kelaksana yang ring jagat Bangli mangano di tiang dados manusia janten sampun enten paripurna punika dimawinan ring sang meraga sujana sampunang kemat pacang icenen pewarah-warah pidekat-pidekat utawi pawoh-pawoh sani banget mau tamu ring sikian titiang Purana jati sangganing pidabdab Wawah-wawah miwah pitekat-pitekat sang meraga sujana janten sampun di tiang pacang side ngemangguhang keparipurnan punika abdi tiang di tiang sareng sami mangano
ayu sarwa bumi kardera karjam sarwa jagat pratistanam sarwa prani dirgayusem yen sampun pangguh keparipurnan janten pidabdab hayu miwah sekancan sani raharjo pacang side kepangguh ngalim bakang sastra tujuan titiang ngaturang geguritan puniki mangdene side lajar tekek tangkeng pacang sungkem ring sastra lan agama doaning sang meraga sujana mau sang tanpa sastra manusia itu mati mawinan ngiring sareng sami limbakang daging sastra medasar untuk ajaran agama dalor ngajagang sastra Bali alor mangde side ngajegang puniki pertamian duweni sedurung puniki wenten sastra Bali ring jalan nias idedani para penglingsir sampun ngajegang sastra Bali miwah aksara Bali ngiring di tepengan mangkin wenten puniki fakultas sastra Bali arang idedani nganggen sastra Bali ngiring saking mangkin saking titiang pacang puniki motor piungu mangde side ngucapang om karem satunggil puniki galah mangde side rahayu kirang langkung ledang ugi ngampur royang hinam tatuam hinam sasram duaning rumah seditiang tuna makasami janten yan prade langkungan kirangan atur-aturan ditiang nginikang jagat bangli malih bos-bos dumadak-dumadik saking sih sang yang para musisi idedani side pacang ampura yang sekian ditiang aing pamirsa Dewata TV sane banget bang yang ditiang sani mungkin pacang lanturang di tiang antuk pupuh sehadi samun sani sampai yang kecawisang saha sani pacang negesin wantah Bapak Madi Sukedana mangde saya ge galah aturang di tiang sastra pamirsa Dewata dipisane wangyang ditiang kadi mangkin ditiang pacang aturuning anyang mungguing kehanan agama ahanan sane kebawa sastra ya demi wah punika budaya Bali maka sami wiyaki punika wantah tetamian pina kewarisan saking Betara Langit minangka pengelingsir saking riyin sane padha lestarian
mantuk kadiasa punika kewentenane awenan ditiang banget matur majang ring ratu para pamiarsa iring-iring punika patut pisan lajarang patut pisan punika lestarian kehanan daging sastra maka miwah daging budaya maka miwah talar agama sida pangguh kerahayuan jagat sekala maka mewah ni sekala awenan patut pisan punika kesiwi patut pisan punika kesungsung ngeranayang stadio aja kadiasa punika wiakti pikamkam pidabdab usana ring jagat puniki sampun sinah mejanten pajang panggih puniki keajagan jagat sareng sami dewata dipisane semayang ya yeneng kadiasa punika semalih kering sejeroning tetuwak pemargi sastra pemargi agama maka miwah budaya sampun sinah jagat wene sida landoh kertera karja taler sane ke bos Bali Mandara ne sane pacang keabdian Inggih sane wau sampun katurang boboginade oleh Ibu Wayan Jase. Sane makin pacang kelanturang oleh Ibu Dian Sukaningsih galah aturang di tiang. Terus napi male itu dani sarang sami napi malih para perjuru para mangala para sesepuh ring jagat bangli pemucuk sanaturang di tiang sami para pemucuk para mangala ring jagat bangli sampun ngicen tetuladan saha tekek tangkeng pacang nyungkemin bakti majang ring idus Sangyang Pramawisesa nah punika sane patut elingang pisan para jana sangkaning sapunika pidabdabi malih wenten sang sujana maosang dut uri andayani yan sang meraga mangala sampun ngelarang sane becik saha sungkem ring yang widi janten para wadwani miwah para jana pacang adung setuwuk manyung seng pra gramwi sesa
Separi pola, separi dab-dab, separi pimkim miwah program-program pemerintah jantan sampun pacang sida memargi sangkaning adung sareng masyarakat miwah sang meraga manggala. Sami apanya ngebakat diri Ayam guru dewam guru pantarem guru rupam nama suahu sang meraga catur guru sampun kebaktinin kesungkumin oleh sang meraga wadwe punika sane patut taler anggen tetuladan guru wise asang wa sayang guru swadhyaya wantah ide sang yang widiwasa saning ngardinin jagat raya miwah sekancan peran ini sang magaragan guru wisesa wantah ide sang meraga pemerintah yan ring RI Bapak SBY yan iriki ring Bangli boyo wenten sios ide dani sampun uning Bapak Nengah Arnawa sajarnya sosial MM duaning sampun manut ke apeti duaning napi sane kaptiang kacepang oleh para wadwa ring Bangli pemucuknya nih medaging punika mahawinan pada semuyuk bakti laris para panyak majang ring sang meraga guru wisesa Aing sane mangkin pacang kelanturan antuk pupuh sane siosan oleh Ibu Aryani sane mewasta pupuh ginanti terus galah aturang itu aning ini pangan kino yeneng kewentanan jagat Bangli nganine nindek kewentanan pangan maka miwah kinum sane kebausang dalar wentan daya sangkaneng usahan para janone sane wenten ing jagat Bangli hawenan kadi mangkin sampun wenten bukti nganine ninik sane kebos air kemasan toyo non min sampun ketah ring jagat Bali male wenten daya sita punika daler sane kaping kalih nganine ninik toyo sane wenten ing jagat Bangli malih sane sampun daler keloktah ring dura punika dura desa ihadiat ring dura Bali wenten ke bos puniki toyo sita daler wenten maring Bangli uyak timake sami punika sangkaning suwecanida sangyang parama wisesa awenan iriki ring jagat Bangli punika sampun sida ngawentenang kadi pikamkam pajang ngerajagang kawentanan jagat emang sida panggih saneka bos kasusadiane maka ciri keraharja punika
sampun membukti sampun mecihna ingin saneka bos jagat sampun raharja sampun punika ke bos rahajang punika sane sampun kebuktian ring para jana ne jagat bangli sami para janone sampun sideng ngerasayang sapun api dados tujon tetuladan sangkaning wit sangkaning guru wisesa saning ardinen jagate sida landuk kertera karja inggih kade sapunika paletang di tiang riyin malih bos-bos pacang aturan malih paletang kaping kalih. Om Santi 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 kirang langkung mangaleda ugi ngapuraya jajanetan manut rempikayu jaga wonten jangan malewawanin Om Santi 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 kirang langkung mangaledang ugi ngampuraya jajanetan manut ring pikayu jaya wonten jangan malewawanin Om Santi 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 kirang